uNkulunkulu akakulonde uphile ubusho kumele phasi unikele ukuyachaza amaphupho inamba ke senza ngoba imember obuyanikela makuhle emehlweni akho siyacela ube umuntu onikelayo kwi-channel namba ke senza ku9 5 kuphela WhatsApp sibheka la kube nombuyelo kubuzela uphuphendla ukudla kumnandi ibiliboco so ukudla kumnandi ngaba yi7 colors or several colors yabo it depends but yeah nake singakusho 1 ngokujwayelekile umuphupha ukudla kupha oluhluma ukudla kumnandi mawukudla lokho kungasho ukuthi ke ngenzeka sokuzokuzwa indaba ezimnandi yabona 2 kwesinye isikhathi uma uphupha ukudla kumnandi upha oluhla khuluma ukudla longabela ngoba lobela kumele ulindele isikhathi esihle senhlala kahle nempilo enhle nemnandi futhi egcwele injabulo ngenxa yokuthi awuswele noma ngeke uswele Izaga 3 Izaga 13 verse 25 olungile udla aze asuthe umphefumulo wakhe kebe sizo sababi siyaswela 3 yenzeka ukuthi umuphupha la ibiliboco noma ukudla kumnandi ubopho oluhle ukudla osolusho ukuthi kungenzeka uzothokozela imali noma incebo noma umvuzo ngenxa yokuphumelela kokwenzayo noma kokuzamayo Isaiah 1 verse 19 uma ndivuma nilalela nakudla okuhle kwezwe 4 kwabanye umuphupho ukudla kumnandi kuyaba uphawu olubhima ukudla olungenzeka kade udliswa ikakhulukazi ke uma kunguthi kade kusolisa lokudla noma kade sokonakele okanye ukuthi emuvuni seni wangazizwa ukuthi sibenzisa